Ama yaşamamda sonra bir gün sizlerle birlikte kardeşimle yap kapışması yedik. Canım başlayaq. Gireceğim. Okey. Bir dakika dostlar, mikrofonu düzenleyebilirsin. Ops. Uşaklar ne bu? Ana bu mikrofon bir tane düzelt de. Uşaklar bir dakika. Mikrofon düzelt. Bak diyelim. Biz de aşağı olmuşuz da yaxşı. Hayır yaxşıdım. Ağzım için çok şey məsələ. Partım olur sana. Bende şey yoktu. Ne? Operatör yok. Onda altta çıkarttım. Çok uzaktasın iyi kardeşim. Yaşat uzaktasın. Güzel, ben daha rahat tez yolunu tapacağım. Gelmeyin. Değil uşaqlar. Eğer bu videonun çeken yılaydısa her bir sözüm var. Gelmirsən? Gələm, narahat olma. Ya da gələm, narahat olma. Ne kadar uzakta olabilirim ki ben? Maksimum. Gözde gəldim. Tez bir şekilde geldim. Geldim de. O ortadan bedrock çekir. Kime diyeyim? Yok. Bunu kırsak daha yaxşı olur. İndi hazırlığa kadar benim alanımdı. Elə de sadece bu divardı. Elə belə. Bu taraf senin tarafı. O taraf yok. Bu bir taraf. İkimiz de aynı şeyi yapıyor ya. Okey. Benzetmeye çalış. Ulan niye koyuyorum ki tane? Buradan başlatma harekim. Ama bir alan belirlemeliydi. Alandan çöre çıkmak olmaz. Yok. Lazım değil. Sadece çok. Olur. Bakın game moddayım. Ben böyle uçacağım. Geldim onun yerine bakalım. Şaka. Şaka. Olur. İşte sana mikrofon tak. Takım sana. Koşma sana. Vay. Teknolojiye düşün. Sesi geliyor onun. Evet. Ne yiyorsun? Nasıl giriyor? Kirik. Diye düzeldik yani. Ne düzeldi kardeşim? Bu tüccar beni gıcık eləyib burada. Bezdirmə də bu tüccardan. Onu nasıl belirledin? Nasıl denen onu diyor. Ne eləyək də? Denen de sen dene. Bilmirəm. Sakura bağçayla ev eləyək. Ye. Hə? Öyle bir şey yok. Ev tikək ama belə bağçalı ev olsun da. Bağ evi tikək. Bak iyi olar. Ama istediğimiz renkte düşəcək. Ağır, mənim yenim alacaq modlarla doludur. Öldü de. Vaxtım çəkir axı. Allah. Belirlemek seçmişim. Ya. Allah. Mobları da ben tanıştırdım. Mən kesizim sən tərəf. Yer dəyişdirək biz. Yo bu taraftan. Tamam. Ben hemşe sağ diyorum. Sol değil. Tamam olsun artık.
İndi mən başlayıram evimi tikməyə. Fərqi var nə rəng olsa, mən sakuradan tikəcəm. Yox. Sonra mən sakuradan tikəcəm. Yəni nətər olacaq. Mən yargılamayın da, mən pis ev tikirəm düzündə. Mən yargılayırsınız. İndi başlayaq. Bunlar birinci envanterime koyun. Gerekli malzemeler alsınız. Kirazda ne eşya var, hamısını götüreceğim. Ya da taxta zat qalsın, hələ təkdən taxta qalsın, bir də odun suymuş. Odunla taxta qalsın, bir də qapı qalsın. Evin içində tasarlayacağıq. Evin içini doldurmağa ihtiyacı var, elə ondan səndən soruşacağım. Nə bilim. Dolduraq ya yox. Kış. Slime. Kış. İyi, onun için yeni geldi. Yaşında kardeşler. Ama bu, ay sen ne yiyorsan orada benim yerimde ancak moblar var. Slime Vaxt var. yoxdur ki, bazı vaxt yox. Git. İkimizin də evi qutaranda bu qutaracaq. Dəqiqə, buranı tez Ben her zeminin kururum. evin. Mən köylü evi tikmək istəyirəm, amma köylü evdə çox pis duracaq. Sade duracak. Ona bir şey de eklemek istiyorum. Ama demeyeceğim. Olar yani ben görəcəksən. Mənim hələ bir iki fikrim de var yani. Vaxt yoxdur ki. Really? Mən sadə eləyirəm, normal odunlarla. Ben taxta yiyeceğim. Yani odundan istifade edemeyeceğim. Full taxta. Başta dedim odundan da istifade edirəm. Sonra dedim ki ya. Mən çərçivəni odunla elədim, taxtalarla, divarlarla.
Evimin pis ola bilər, amma dış tasarımı, yəni əlavə edəcəyim şeylər çox qəşəng olacaq məncə. Mənim fikrimcə, sənin fikrincə bilmirəm. İçin tasarımı eləyək. Məncə yox. İçini yəni dolduraq şeylərini. Yox. Really Yatak like matak sandıq qoyduq bəsdir yəni. Hə? Qısa şeylərdə yatak sandıq falan qısa ehtiyaclar məncə. Nə bileyim. Məncə qısa ehtiyacları qoyaq da o qədər də yox. Sən ev nətə gedir? Hı? Sən ev nətə gedir? Aşağı. Bəzi şeyləri yanlış yaptım, yanlış yaptım. Hop. Tık, tık, tık. Tık, tık, tık. Tık, tık. Aha, mən həmişə artıq burada tık 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 tık. Bence geçince olacak. Bakma ha evime. Baxmıram. Mən sənə Hayda, mən ortadan düşməmişəm, miqrafdan düşmüşəm. Nətə yani? Elə bir Fatman kayasının Qıraqdan çıxmışsan da yani yanında bir iki şey də ekləyə bilərsən də.
Her şeyi saf koydum. Bu için idman var. Ne oldu qaqam? Biz bayaqdan danışmırıq Allah. Həqiqətən biz bayaqdan danışmırıq. Düz istəyirəm. Kim evə gedib ona görə bayaqdan biz danışmırıq. Kim evə gedib danışmırıq. Olsun. İzləyərlər. Niye izlemesinler diye batısın da. Bak kapışmasında ile danışmıyor. O da düzdür. Yəni indi biz susuruq, başlayırıq evimizi tikməyə. Sizə də baxmaq düşər. Bizə eləmək sizə baxmaq düşər arkadaşlar. Arxasına güllər qoyduk. Yok. Diyorlar ki bazen Evim biraz pis olabilir, o düzün desem. Ama yani ekleyeceğim şeyler daha yaxşı. bildim de bildim neyse de bildim. Yok olmuyor. Ekleyeceğim şeyler, ekleyeceğim şeyler, ekleyeceğim şeyler, ekleyeceğim şeyler. Okey. Evim onun arkasına bir ittim. Evi yaktım.
Biz evimiz mi burası? Merdiven döşedi. Ölürük. Belə saçısı bitmək üzrədir. Mən öz otağımı belə elədim. Minnoş. Çox minnoşdur. Biz bayaqdan bu tərəfə neşik keçərik. İnci qutaraq.
Mükemmel oldu ya çatışma. Bəzi yerlər bəs Satsumiko. Keçək deyineyim ki, əsas detay. Kiraz şeylərin için bitti. Aha, indi mən bakdamı deyirəm, bakdamı. Tung sahur. Hop, bunu aldık. Sen tukka başlayalım. Kış. Sen oradan kış. Caniko sen de buradan. Kış. Kış Caniko sana. Ha tamam. Caniko gitti. Olur. Zahmet olsa zahmet olmasa bu tarafa da bezrak koydu. Bakmıram. Hı? Bu tarafa da bezrak koydu. Evet. Ya da lazım olmadı. Atarım. O. Bakmam evime. Niye? Yok. Lazım değil. Ben. Bedrak sen nereden taptın ki? Torpak yerinde. Nereden buldu ki? Nereden? Tık aşağı. İşte ana kaya. Ana kaya ne lan? Buna katman kayası olur. Adını değişip ana kaya koydular. Öyle dağına kayıp. Katman kayası onlaydı. Yok, ana kayıp. Katman. Bunun katman kayası dediğimiz vaxtlar. Narahat olma evine bakma. Şu an sizce de bu katman kayası değil. Ben buna katman kayası diyorum. Bence hatta bu bedrock değil. Biz bedrock. Ana kaya nedir? Tamam. Şimdi
Ama yok. Ne oldu? Kestim suyu. Hiç nasıl dökülür. Hadi xalçam onu xalçam. Halı yas çıkardı. Mənim evimin iç dekorasiyası. Ben için dekorasyon eləmişəm. Bir dəqiqə çölündə. Ben çölün dekorasiya eləmişəm, deyirəm qəşəng eləmişəm. Slime bir daha buradan çəkilsə. Bunun balaları da olur. Yox, balalarından ziyan yox diye. Tamam çəkilsin. Ay deməli ödülü slime varla doldu. Neyse gəlmə. Zaten bir tık da ölürler. Ben sesini aldım. Benim oyunum kim benim sesimden eşitmesin olur. Biz sesimi bile siz eşit. Yanlış tövür ettirmek istedim. Geçsin oraya yanına. Ha ha ha. Yanıma tekrar yok. Tamam. Bitti. Yanıma gelme ha benim. İşim yok var benim. Tamam. Gəlmirəm də, gəlmirəm. Mən öz adım.
Ne lazım? Ne oldu? Bana bakmırsan bak. Tay batay olsun. Tay olsun. Ne bundan tay batay olsun. Tay batay. Tamam bıraksın kılmaz. Of ben ağaçlar niye böyle çıkıyor? Ağaç açsan. Ben de yanlışlıkla açmışım. Yanlışlıkla açmışım. Ama Heyvanlar eliysen. evet. Nereden bildin? Sesi gəlir də. Nə əlaqəsi var? Bağ evi de bağlı her şey olabilir. Həyat evi de həyat evi. Nə əlaqə? Kuş fidanı inşallah. Ama heyvan edemem. Yo heyvan edemem. Bir de bakalım da. Bir de bakalım heyvan edemem. Cedid. Yani heyvana vururum da yanında bir de koyun var ona vururum. Koyun sesi gelebilir. Yalancı. Yok edemem heyvan. Sildim de heyvan eləmiştim. Ha sildim ama heyvanlar. Yani yok da heyvan. Yeter sildin. Öldürebilirsin. Öldürdüm de. Hadi öldürdüm yani. Sık. Tamam. Koyun var yanında koyun öldürdüm. Koyun vururum. Koyun var yanında. Kara koyundan hak var. Tamam benim evim bitti. Bitti seninki de. Bitir gözden. Ay yok ben çay bitmiş. Den. Den. Gözde. Birinci sen içine bak. Gözde elemen hiç bitmeyip. Deyirəm birinci sen içine bak atayım. Tamam. Benimki də bitməyib amma eləyirəm də. Son bir şey değil yine ve slime. Benim yanım elə bir slime bahçesi. Ben bir ağaç istemem. Ben ağaç istemem belə yok. İyi slime kardeş gitti buradan. Allah bu 40 dakika oldu. İzliyorsunuz dostlar. Ne olur izleyin de. Xahiş edirəm. İzləyərlər ya. Böyle de vicdansız olmazlar yani. Her günde 3 tane açırız. Aile yerlere bile vururum. Ne kadar geldi yani. Mesela. Arı çağırma yumurtası var. Aha var. Çağırıq. Neçə tane? Tamam bitti benim evim. Benimki də bitir.
Dokunuşlarım da bunlar. Babamdan için sen nasıl çalmamsan? Ne çalmasın. Görək də. Ama mənim evimdə gir. Mənim həyatım. Ay. Dəqiqə. Sana yeni çektim ben yadımdan çıktı. Yadımdan çıktı. İndi mən götürürəm yarım basamak. Yarım basamak olan yarım. Aha, indi bundan da gelip bunu. Benimki de bitti. Diding. Gəl. Birinci mən sənin içinə gəldim. Gəl. Aşağı geçeymiş. Burada arılarım da var. Ne da böyle tepe olur. Onun təpəsi biraz əyri oldu. Okay. Yaxşı. Da depolama arılar. Yaxşı da geçəkdir. Neçə puan? 9. Bir puan arılan. Satısına göre. Hə? Satısına göre 9. Video mənim işinə bax. Mənim üçün çox minnet. O yaxşı amma çox yəni nə tər deyim baxım bir dənə içinə tadına. O çölü yaxşı. Bir tarlasına bax, tarlaya gəl. Hə. Dekorasiyaya bax da. O qəşəng. Hələ gəbrə. Abi ızqara zadında var qəşəng. O qəşəngmiş sanki də. Sənkinin Gəbrə hələ bitməyib. Hara gedirsən? ah. Evet, deyirsən. O sesində nəsə var yoxdur. Okey. Olur. Düzün desəm, sənkinin altılığı var. Nə? Çünki ev çox balacadır. Yaxşı. 7 deyək də. Həm evi çox balacadır. Dış dekorasyon da yəni mənimki qədər yaxşı deyil. Ona görə mən hələ heyvanlar zadlar özləmişəm. Bir də mən işə ağustos zadlar içmişəm. Yəni çox canlı görünür məncə. Bir de bunun çatısına bak. Çatısının neyi var ya? Çay koymuşam və soğan da. Fəner koymuşam və soğan. Çatısı əydi deyə yəni ev yargılamaq olar. Niyə ki? Bəlkə orasını depoylamışım. Yəni uşaqlar baxın bir də mənim evimə. Mənim evim yoxsa bunun evi, heç bunun evinin şey də yoxdur, dayan. Bunun evinin heç şey də yox, fırını zad da yox. Bunun ərzaqları falan da yoxdur. Mənimki daha yaxşıdır məncə. Bir daha beləsiləri göstərək. Tamam. Belə 361 göstərək. Mənim evim. Qabanda sakura zadlar var. Belə. Burada heyvanların zadları var. Arıların da burada arı kimi işləyir özləri. Bu da Uğur'un evi. Yəni klasik yaxşı evdir, yəni 6'lığı var ya da 7 yarımlıq. Mən şəxsən yəni sənin evinə az puan verəsim. Neyse burada da söndürəyə vur. 46 dəqiqə oldu. Mikrofonu aç, nə deyirsən deyəcək. Söndürək. Uğur. Hey. Uğur. Ne oldu? İşte. Yok.
Olur. Neymişsən? Neymişsən? Eşlim. Gəl söndürürük. Buradan deşiyoruz. Bayaqdan mənim evimə baxma. Ne? Buradan deşi asmısan. Bayaqdan mənim evimə baxma. Yo. Yaxşı. Uşaqlar, beləliklə bir bölümündə daha sonuna gəldik. Uğur, nə demək istəyirsən? Eşittiler sen. Eşitdilər. Öz mikrofonuna başla. Ne kadar like gelsin buna? Bu defa da sen belirle like şeyimi falan abonenim. Ha. Televizyon 47 dakika. Neyse buna bir like 2 abone. Bay bay.